gape ge Bibele e boletse gore rena re bopile ka seswano sa Modimo. Then kungako ke siyofunda singakhulumi siyofunda ukuthi uNkulunkulu nathi wasitshela ukuthi sihlale kuphi. Re tlile go bala gore le rona mo re boleletse gore re dule kae. Angokusiza. Ga ke go thushe. Inyoni ihlala somewhere inesidleke la ihlala khona. Nonyana ena le sentlhaga mo e dulang gona. Nalezi zidleke azifani kuya ngokuthi inhloboni yenyoni. Le tsona di ntlhaga tse ga di tshwane go ya gore ke mofuta mang wa nonyana. Kunezilwane ezinye zihlala emgodini. Gona le diphoofolo tse dingwe tse di dulang meleteng. Ezinye zihlala phansi kwamatshe. Tse dingwe di dula ka fase ga matlapa. Ezinye zihlala emanzini. Tse dingwe di dula metsing. uNkulunkulu azimane zahlala uNkulunkulu wathi azidala wazidalela ukuthi zikhone kuhlala la zihlala khona. Modimo ga a di tlhola o tlhotse gore di dule mo di dulang gona. Kodwa mase kufika emntwini e fela ge go fitlha motho uNkulunkulu akamenzanga umuntu ukuthi ahlale emgedeni noma kuma caves. Modimo ga a dira motho gore a dule magageng. Azange amenze ukuthi ahlale emgodini ga mo dira gore a dule meleteng noma estaladini ka motlhomong strateng abizwe kuthiwa uyi street kid. ba mmitse gore ke street kid. Kodwa uNkulunkulu wanikeza umyalo ezini lakhe e fela Modimo o neile batho mditaelo ukuthi umuntu asamdalile kumele ahlale kuwo gore motho yo a mo tlhodile go tshwanetse go dula kae. Kodwa introduction yethu ithi yena uhlala endlini yakhe and urelaxile uhlele kamnandi. e fela intro ya rena e re Modimo o dutse le godimong o relaxitse o khuditse. Angeke ngiwafunde zonke incwadi eziphathelene naloko ngiyasummarize. Nka se ba le dipuku tseo ka moka nna ke a summarize fela. Jeremiah 29 verse 5. Jeremiah 29 verse 5. Jeremiah 29 verse 5. Kanti thina kufanele sihlale kuphi? Gane rena re tshwanetse go dula kae? Kuningi la singayiqala khona le ndaba elak Jeremiah kodwa ngizama ukuthi ngonge isikhathi. Jeremiah 29 verse 5. 29:5. Yakhani izindlu nihlale kuzo. Tshalani amasimu nidle izithelo zawo. Kasisuthu. Agang matlo Ikagele dintlo le itulele le lena le dirapa le je dijwalo tsa tsona. Utolekwa mu active. Hayi right kakhulu. Amen. Hayi asinikela baba sifundele nabo beze job. Uphela wena wabereka wena kama watolika kama. Amen. Mara bavele baba slow there utlobala ge. Hey, uNkulunkulu uhlala ekhaya lakhe lasezulwini njengoba sesizwile. Modimo o dula motseng wa gagwe o leng le godimong jalo ka re kwele. Izulu liyisihlalo sakhe sobukhosi. Le godimo ke sedula sa bogosi. Izinyawo zakhe zenabela kulomhlaba. Maoto a gagwe a nabela mo lefaseng. Ene uthi ureste kamnandi uhlele kahle. O re yena o khuditse o dutse ga bose. Malibonga igama lenkosi. Ga le lebogo leina la Manje thina esingumfanekiso wakhe sihlala kuphi? rena ba o re leng seswano sa gagwe re dula kae? Izwi umlayezo uyagijima uyale ekuthunjweni. Molaetsa wa kitima o ya mo bothoteng. Kulabantwana bakhe abathunjiwe. Mo baneng ba gagwe bao ba thupilweng. Izwi liyagijima liyakhona. Lentswe le ya kitima le ya gona. Uthi uNkulunkulu ningaye emgedeni. Le re lentswe la morena le skela ya mo Ningaye di-caves. emanzini. Le skela ya metsing. Ningagibeli ihlahla. Le skela namela metlhare. Uthi yakhani O re izindlu. lena agang matlo. Lezindlu ningazakhi kuphela. Matlo le se age fela. Nihlale ku. Le dule mo go yona. Awuhlale endlini ngoba phela automatically ngoba ngingumuntu ihouse iyangidinga. Ayisinjalo le ndaba. Ga o dule ntlong fela because o le motho re ntlo ya ntlhoka. Ga e jwalo taba ye. Le ndaba ivela phezulu. Taba ye o e tswella go. Njengoba uNkulunkulu wethu anendawo yakhe. Bjalo ka modimo a rena na le tulo ya gagwe. Ukuthi thina sihlala kuphi kwavela kuNkulunkulu. Gore rena re dula kae go tswelletse go modimo. Yakhani izindlu. Agang matlo. Nihlale kuzo. Le dule go ona. Malibonga igama lenkosi. Ga le lebogo leina la morena. Kuyintando kaNkulunkulu Seo ke thato ya modimo. ukuthi thina abantu Gore rona re le batho sihlale ezindlini. re dule mo ntlong. Uma kukhona umuntu Ge go le gona motho ongahlala endlini, yo a sa dule ntlong. definitely for sure na kanjani. Ka bonnete motho yo Na kanjani le ga e ka ba jwang. kukhona iboat eluzi lapha phezulu ekhanda. Gona ga di a fella mo kelellong. Malibonga igama lenkosi. Ga le lebogo leina la morena. Uma uyothola umuntu kuthiwa kunomuntu ohlala entabeni, Ge o kwa go te gona le motho a dula go dithabeng. akahlala ekhaya. Ga a dule ntlong. Ene lapha entabeni akakhi indlu, akahlala endlini.
thabeng mo a dulang gona ga a dule ntlong something wrong. go na le se se fošagetseng Kunomntwana noma abantwana noma bobhuti osisi abanamakhaya bahlala esitaladini. go na le boabuti or boausi bao ba senang malapa ba dula distrateng Njengala emagoli nasemadolobheni amaningi. jwalo ka gauteng le ditoropong tse dingata Something wrong. go na le se se sa lokago Kunonkosikazi la. go na le mofumagadifa Ngize naye. ke tlile le ena Kukhona nye bioscope eyenzeka namhlanje masisuka ekhaya. go na le bioscope eo a e editseng ga re etswa gae Manje mina ngakhe eduze kwe-freeway. nna ke agile gausi le freeway Idrata yami idrata ye-freeway. trata yaka ke trata ya freeway Cishe seza siyi-3 noma ke sibabili size sibabili nonkosikazi kodwa cishe seza sibathathu. re tlile re le ba babedi le mofumagadi e fela gore re batlile re e tla re le ba bararo Ngithi no kunkosikazi hayi uthi no njengoba usaya edolobheni uyokwenza kwenzako uzongithola la ngoba ijarit lethu ligcina ku-freeway vele. o re ntate jwalo ka o sa ya toropong go dia seo se diang nna o tla nkgwetsa ke eme tseleng because strata ya rona ke e gausi le Njengoba freeway wena usaya edolobheni jwalo ka wena sa ya toropong mina uzongithola la endleleni ku-freeway. nna o tla nkgwetsa ke eme ka tseleng ka freeway Hayi ngiye edolobheni. ke tswe ke ye toropong Nasengisondele ekhaya ge ke batamela lapeng sengu-freeway ke le freeway kunalabantu esibajwayele vele kubabona go na le batho bao re tlwaetsego go ba bona abahamba nje endleleni bathwele imithwalo bao ba tsamayng tseleng ba rwele merwalo bayehla beyenyuka. ba e ya godimo lefatshe Niyazi-ke abantu engikhuluma ngabo le ya ba tseba batho ba ke buang ka bona okusobala kukhona okuthile emqondweni. go na le se se rileng dikgopolong tsa bona Hayi nami loyo kowesifazane. yo ke mmoneng ke wa sesadi So useduze ngaka kwami uqhamuka ngale kubonela sprayed uza ngapha so umaqondana vele nendlu yakwami. o gausi le ntlo ya me o tswelela toropong Nelspruit Hawu ngiyamdlula kancane ke sengiyema ke ngilinda unkosikazi. ke ya mo feta ke ya ema ganyane ke leta mofumagadi Hawu nangiceda ukuma nje ngithi ngilinda unkosikazi. ge ke fetsa fela ke re ke leta mofumagadi Hawu ngibona nangu uyasheshisa. ke a mmona gore hey wa kitimanyana wa phakisha Masheshisa mafika kimi ubamba ibhuti uyayivula. ge a fitlha go nna o swara butu wa Ufuna ukuyivula. o nyaka go e bula Ikhiwe. e khiwe Ngithi ungubani sawubona? ke re o mang dumela Ngiyibingelela nje nami ngiyabona vele isimo sakhe ngithi ilabantu esibaziyo bakithi abakuleso simo. le nna ke bona seemo sa kelelo ya ga gore ke batho ba re ba tsebang Uthi yona funa ngena ukhuluma isishangani manje sizwana kahle. o bolela setšhangane gore le nna ke nyaka go tsena re a kwana le re sa kwane ga bose Ngithi uya kuphi? ke mmotsisa gore o ya Uthi kae ngiyangena ujike ngalo uvula omunye umnyango. wa jika o bula La monyako uthi uyavula umnyango ngithi no iza ngapha uzongena ngapha. ge re wa buya ke no e tla ka mo tle go tsena ka fa Ngiye ngale ngikhiye lo mnyango ngikhiye yonke le mnyango ngibona. ke ye ka mole ke loke menyako Uyibamba ngamandla cisha o phule e le swara ka handle. matla o batle a e roba Ufuna ukungena. o nyaka go tsena Uyangibuza ukuthi wena yakuphi yakwini wena? wa mbotsisa gore wena o ya kae Ngithi mina ngiye-Witbank. nna ke re no ke ya Uthi nami Witbank. ngiya-Witbank, nami Ke ya ngiya-Witbank. Witbank, ke ya Ubhizi Witbank. ufuna uvula umnyango. o nyaka go bula monyako Nangu unkosikazi afika. mofumagadi a fitlha Hey, ngithi sheshisa ungene ngoba siyohamba sibathathu. ke re phakisha gobane ra go sepela re le ba bararo Ukube bekuwumuntu ophilile ge e be e le motho yo a feleletseng emqondweni. mo kelelong iBhayibheli singabazalwane lisifundisile ukuthi sibasize abantu sibalayishe if banesidingo sibona ukuthi banesidingo unemali akanayo kodwa umanesidingo mlayishe umuse lapha athi uya khona. bibele re na jwalo ka baena e re boditse gore tshwanetse go thuša ba bang le ge go tlhokega re ba laishe Kodwa engqondweni yami kwagcwala ekutheni ngizomlayisha uthi naye uye eWitbank ngoba uzwe mina ukuthi ngiye eWitbank. kelelong ya me ke na le gore ke tlo go mo nametsa gobane o kwele nna ke re ke ya Witbank Kodwa nangifika eWitbank ngizoba nenkinga mhlambe kukhona bamfunayo bayamlandela mina sengibaleke naye sengihambe naye. ke na le se gore ge nka re ke a mo nametsa ke fitlha Witbank motlhomo go na le bao ba mo latela go ba mo setse morago Ngoba vele ngiyabona ukuthi uyagula. gobane ke a mmona gore wa bajwa Hey se umnyango ovulekile seyilo wankosikazi. monyako o bulegileng kwa mofumagadi
uma unkosikazi athi uyangena hayi vele sowungaphakathi ge mofumagadi a re wa tsena o setsa le ka gare hey ngizame bakhulumisane nami ba ngizame- boledišane ke leke le nna moo ngithi no nangu umama vulela umama angene akungena umama kuqala ke re bulela mme go tsene yena pele hayi cishe ngize naye phela ngabe kuhleli yena la ee ke yena ka be a dutse moo hayi sikhulume ngiyacela mani nethi umama angene ke re no ke a kgopela ga go ka tsena mme hayi fela nomama naye abhizi ngamagama ngicela ukungena ngiyabona ukuthi awu cha vele awu sengileso simo nje mme o le yena re no le nna ke nyaka go tsena ke bona re no emong seo hayi ekugcineni ke alalele ke makuthi nongicela kungene nangu sizabona ukuthi ukulayisha njani athi ukuphuma kancane bese umama uyangena masinyane mafelelong a theleletse ge ke re no ga go tsene mme pele a tsweganyane nabona ukuthi umama uvala umnyango awubambe vele ge a bona re mme o tswalela monyako wa o tshwara hayi lapho kube mzukuzu hei mo go bile ntho e nngwe samncenga sebakhuluma bodwa ke manje ngicela nethi ukuvala ngokuvulele ngapha emuva nethi ngivalela athi no nami na Witbank a re le nna ke ya Witbank ke kgopela fela go tsena ke ya Witbank hayi sithethe isikhashana lapha re tse re nakwana moo noko ekugcineni ngazi ukhweshe kanjani ngazi utheni kuye inkosikazi wakhwesha kancane ngathi ufuna ukumvulela umnyango wangemuva kwakhona kuvaleka lo mnyango mafelelong a boela morago ga ke tse re mo kgonnelwang monyako wa tswalega kwaba kuhamba kwethu ga ba go tsamaya ga rena ngashaya umthandazo omncane ukuthi uNkulunkulu umsize ka ba le thapelo e nnyane gore morena mo thushe ukube bekaphilile vele bengizomlayisha Gore- ngihambe naye ge be a phetse gabose be ke tla mo nametsa ke sepele le yena angiyeke lapho angikho kuleyo ndaba leyo ga ke tabeng eo lithi izwi lenkosi le re lentswe la morena yakhana imizi e agang metse nihlale kiyo le duleng go yona so uma lithi imizi le re nihlale metse kiyo le dule go yona ukuthi umuzi onjani gore ke motse o jwang lokho kwami nawe uNkulunkulu yena uthi imizi seo ke saka le wena Umuzi noma- morena ene o re motse noma wakha ngamahlahla gore o di aga ka noma metlhare wakha ngamabhokisi re motlhomong ka mapokisi noma wakha ngezingodo ezithile le ga e ka ba ka dikota tse di noma rileng umisa izingodo bese ufaka iplastic phezulu motlhomong o emisa dikota o beye plastiki godimo noma wakha ngestina motlhomong ka stena noma wakha le ngodaka ga e ka ba ka yindlu leraga leyo uNkulunkulu uthi nihlale ezindlini ke ntlo ye modimo re le dule matlong noma lezi zinto lezi awunazo le ge ntho tseo se na tsone uyothola ithende umise o lona tla hwetša tente o emise yindlu uNkulunkulu afuna ukuthi umuntu ahlale ke yona ntlo ye modimo a batlang gore motho a dule go yona uNkulunkulu uthanda ukuthi sihlale ezindlini morena o rata gore re dule dintlong njengoba inkosi yethu nayo ihlala endlini jwalo ka morena a re na le ena a dula ntlong malibonga igama lenkosi le lebogo leina la morena uNkulunkulu une-consent kakhulu ngale ndlu ohlala kiyo morena o na le tshwenyego gagolo ka ntlo ye wena o dulang go and yona uNkulunkulu wants to be involved uma umisa le ndlu uNkulunkulu ufuna ukuba khona uma uqala uyimisa le ndlu modimo o batla go ba gona ga o thoma o emisa ngwako oo akafuni ukuba khona kuphela kule ndlu ohlala kiyo ufuna ukuba khona naye ngaso sonke isikhathi o batla go ba gona ka dinako ka moka e se go fela mo ntlong eo ngakho indlu onayo manje ntlo yeo o nang le yona gone le ohlala kiyo yo wena o dulang go yona uNkulunkulu une-consent kakhulu ngayo morena o na le consene gagolo ka yona uNkulunkulu kuyisifiso sakhe esikhulu ukuthi uhlale kule ndlu leyo morena o duma gagolo gore o dule go yona ntlo malibonga igama lenkosi ga le lebogo leina la morena haleluya amen yiko ke kunalamazwi nanka ke ona mantswe a o šiang uNkulunkulu khona la kuJeremiah 23 Jeremiah 23 verse 13 chapter 23 verse 13 1-3 chapter 22 chapter 22 verse 13 yes verse 13 yeah koyakha indlu yakhe ngokungalungi namakamela akhe ngokungafanele osebenzisa umakhelwane wakhe engamholeli angamniki lutho ngomsebenzi wakhe funda ngesisuthu umadimabe motho yo a ikagelago ntlo ya bohwirihwiri le diphapuši tša yona tša godimo ga boradia yo a dirago gore mogagabwe a šomele lefela
a sa mo lefe. kahle kahle uNkulunkulu ngabe akangeni kule ndaba leyo kwakha ga o se modimo nka be ga a tsene mo tabeng e ya go aga ngoba ngithi uzakhela indlu yakho uzihlalela khona gobane yona o ikagetse ntlo ya gago o dula go yona kodwa ngoba ukuthi umuntu ahlale endlini i-instruction evela kuNkulunkulu gore motho a dule ntlong ke ditaelo tse di tswang go modimo ngendlela uNkulunkulu akhe ngayo umuntu umenze wamakha ngendlela ukuthi ahlale endlini ka tsela yo modimo a bopile go motho ka yona o mo editse gore a dule ntlong wangahlala endlini uzogula ga o sa dule ntlong o tlile go bajwa ngeke uphatheke kahle o ka se swarege ga bose yiko labantu abangaphilanga kahle njengalo engikhuluma ngaye ke ka mo batho ba sa phelang ba ke bolelang ka bona laba ubona ukuthi vele bayagula bahamba bayehla benyuke egwaqweni bathwele imithwalo ba o bona gore ba bajwa ba ya godimo le fase ditseleng labo bantu laba abavamile ukugula labo batho ba ga ba atisitse go bajwa uzawukhula uphathwe i-high blood uphathwe umkhuhlane ngoba ungenwe o emakhaza tla bajwa o tshware ke high blood o tshware ke sefuba labantu labo balala endleleni kuyabanda kumakhaza kuyashisa abanakhaya balala emgwaqweni endleleni batho bao ba robala tseleng go a fisha pula yana ba robala ditseleng abaye ka-doctor ga ba ye doctor abanye besifazane ba bangwe ke ba sesadi ngeke umthola akhulelwe o ka se kwa mogwetsa a gole a imile umntwana wakho ufundile nawe ufundile une-understanding ukhuluma singisi kusasa uzithola sewukhulelwe ngwana gago o rutegile le wena o rutegile lebelela sekgowa ka moswane o tegwetsa le wena o imile so uyabona ukuthi labo bantu baprotectwa bavikelwa uNkulunkulu o a bona gore batho bao ba tshireletswa ke modimo umuntu ophilile ofana nami kangake eSouth Africa abantu ama-pedestrians abahamba ngey'nyawo bashayiswa izimoto ke ga kae batho ba ba swanego le nna le wena ba ba feletse go dikgopolo ba tšhaiswa ke dikoloi labantu impilo yabo isemgwaqweni every day kodwa very rare uzwe ukuthi kunomuntu ongathathi kahle ohamba emgwaqweni oshayiswe imoto akwenzeki lokho batho bao ba tsamaya ditseleng everyday e fela ga go diege gore o kwa gote ba tšhaisitswe ke dikoloi uNkulunkulu uyasazi isizathu ukuthi why babe kule simo abakuso modimo o tseba lebaka la gore ke eng ba le mo seemong se ba leng mo go sona ngako uthatha i-initiative yokuthi abavikele o tseya di-initiatives tsa gore a ba tshireletse kodwa uNkulunkulu umise ukuthi umuntu umakahlala endlini e fela modimo o emisitse gore motho a dule ntlong lithi-ke ungabe sewuwakha le ndlu yakho kamafirifiri ngesisuthu ka sesotho re o seka wa ga ntlo ka makhwirikhwiri ungayakhi indlu yakho ngezinto ezingafanele o seka wa yaga ka tseo di sa swanelago uyakhe ngematerial noma yini ngoma uyakhe ngendlela engafanele ngoba ukwakha kwakho indlu involve uNkulunkulu direct net lokugubha umgodi wenza intando kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu othe yakha lento uhlale kuyo go epa fela foundation fela o a ga ntlo o dula go yona ke ditaelo tse di tswang go modimo gobane o itse re o dule ntlong kunevesi ku Amahubo 127 amsho ngipastor Mahlangu olufundile mina dipesalema ke nagana gore ntate Mahlangu o e badile go sena elithi uma uNkulunkulu engayakhi ini le le reng ge morena a sa age ntlo angakhi ini a sa ageng angakhi ini a sa ageng indlu ntlo umbuzo uNkulunkulu yakha njani indlu putsiso ke gore modimo wa ga jwang and le verse lithi uma uNkulunkulu angaprotect umuzi alisho lendlu ni lisho a city idolobha putsiso e re ge modimo a sa tshireletse ntlo ga e tsho ntlo e re toropo kunezinto ezimbili kule verse Amahubo 127 verse 1 dipesalema 127 verse 1 lithi uma uNkulunkulu lendlu yakho uma ubhizi uyakha uma angekho lapho then uyakhela mahala e re ge modimo a se gona mo ntlong e o e ya gago o e yagela lefela building a house yintando kaNkulunkulu and God must be involved go aga ntlo ke thato ya modimo modimo o tshwanetse go ba gona once wenza into wrong uma wakha indlu hayi lezo indaba zakho lezo uyophendulana noNkulunkulu ge o ka etsa fela ntho ye sa lokago tseo ke taba tsa gago o tla rabanana le modimo izinto ekumele sizikhumbule ngezindlu esihlala kuzo ke tseo re tshwanetse go di gopola mo ntlong tse re dulang go tsona lalela kuJobe 11 Job 11 uJobe 11 Jobe 11 verse 13 kuya ku 15 13 go fella go 15 Job 11 15 ke mo o tla go ba o hloka bosodi wa kgona go lebanya mahlo le batho verse Wa ba 14 le kuphela maatla, wa se ngiyabonga boyise. angifuni ukuchitha isikhathi 14 fela
uma udedisele kude ukona okusesandleni sakho ungahlalisi ububi emathendeni akho. ge o beetse kgole fela go senya ga gago o sa di bobe ka gare ga ditente tsa gago Uqaphele ukuthi ethendeni lakho phela kusendlini yakho yini. o tlhokomele gore mo tenteng ya gago tenteng ke ntlong ya gago uNkulunkulu ngoba uinvolved une concern ngalendlu building ohlala kuyo. modimo ga a le gona o na le tshwenyego go bana le gona ka ntlong e o dulang go yona Uyasixwayisa ukuthi kulendlu ohlala kuyo uqaphele ukuthi kungabikho zinto ezirong phakathi kwalo letende. wa re tlhokomedisa gore mo tenteng e re dulang go yona go se ka ga ba le dintho tse di sa lokago Ke rata ka Sesotho seo iphite ka Sesotho seo verse le o ke verse mang 14. ge o ka tlogela go dira dibe wa se dumele le bobe ka lapeng la gago Wasidumelele ububi kai kala ungavumeli okubi kuphi o se dumelele bobe kae mo ntlong ya endlini gago yakho. mo ntlong ya gago Lendlu yakho ayisiyo yakho phela ya kaNkulunkulu. ntlo yeo ga e se ya gago ke ya modimo uNkulunkulu uhlala ekhaya lakhe lasezulwini modimo o dula lapeng la gage le godimong esihlalweni sakhe sobukhosi. sedulong sa gage sa bogoši Uphumlile uyarelaxa o khuditše yena iso lakhe nje alozela lali. leitlho la gage ga le otse lebile ga le robale Ubheke thina abantu bakhe emhlabeni ukuthi abantwana bakhe ukuthi siphatheka kanjani. o lebeletse rena bana ba gage lefaseng gore re tshwarega Sizwile jwang. uthe ngenjani indlu nina enizongakhela yona ngoba ngihleli la emzini wami phela endlini yami ngihlele kahle. re kwele gore o re ke ntlo ye jwang e le tlang kagelang yona nna modimo gobane ke dutse ke khuditše ntlong yaka Malibonga igama lenkosi. ga le lebogo leina la Akafu Modimo. bazalwane Bayena. bomama nabobaba nani ma-single parents nani bafelwa nabafelokazi uNkulunkulu akafuni lutho ngekhaya lakho ngoba elakhe modimo naye. ga a nyake selo ka lelapa la gago gobane ke lelapa la gagwe Uthi ukudedisele kude okubi mo lapeng la gago. o re o di iše kgole tse dimpe mo lelapeng la gago Okay mhlambe sizofika ekutheni okay la ekhaya asifani mina ngiyazama kodwa laba abanye la ekhaya bakholwa baletha lezi zinto ezimbi la ekhaya ridira byangmo. lapeng ga re swane go na le ba bangwe ba ba dumelang le ba ba sa dumeleng ba tliša dintho tse dimpe lapeng re dira jwang moo Sizawufika lapho. re tla fihla moo Malibonga igama lenkosi. ga le lebogo leina la morena Kodwa as long wena wenza sure ukuthi uma kukhona into engase right njengoba bokufundiswe mini uyikhulume lapha ekhaya. ga fela wena o dia bonnete ba gore ga go na le ntho e rong wa e bolela mo lapeng o lokile wena Kodwa ke e fela sizoyifunda masifika kumaKorinte. re tla e bala ga re fitlha lekwalong la bakorinte Nangu baba ekhaya mama uyahamla ne. ntate shiwe mo lapeng wa nwa Wena babe uyazi ukuthi ula uyakholwa umama wakho selele ekhaya angithi uyazi ukuthi ubhizi ngesikokiyane noma upheka imbamba of uphuza imbamba of nje usesipotini njengoba wena usindisiwe ula. wena ntate bjalo ka o pholositswe le mo wa tseba gore mme lapeng o dutse spotong Mama uyazi ukuthi ubaba wakho nje la ukhona umnandi usemhamlweni angithi. mme le wena wa tseba gore ntata gago mo a leng gona o dutse spotong Kwesinye isikhathi futhi umhamulo wakhe uyazithengela ubaba uza nawo la ekhaya. ka nako tse dingata ntate wa ithekela jwala ba gage o tla le bona lapeng Inhloko ngubani ngibaba noma ngimama? tlhogo ke ntate goba mme Sifundiswe ukuthi inhloko ngubani? re rutisitswe gore tlhogo ke mang Ubaba noza notshwala bakhe ekhaya uza notshwala bakhe emzini wakhe. ntate le ge a ka tla ka jwala ba gage o tla ka jwala motseng wa gage Uzomtshela ukuthi baba khipha le nonsense mina ngino Jesus. o tla mmotsa re ntate tloša matlakala nna ke na le jesu Uthi noma ushanela ahleli lapha e-dining room aphuza lento yakhe ubaba emzini wakhe e-dining room yakhe. le ge wena o fiela a dutse mola a nwa ntho tsa gage dining roomong ya gagwe Baba ngawuchifta mbijana nethi ngapha ungashaneli kubhunye ukuze vele ubone ukuthi unyanyile.
thatha lento kahle baba ngakubekela ngapha ngokubekele ngapha baba wakami swara ntho ele o re ntate tla ke go beele ka molo se ka vela o suele fela bamba lesikali sibekela swara skalana se sa gago se bee ubekela ka molo mnumzane wakho kahle o beela tlhogo ya gago gabose shiftele kahle ubeke kahle into shifta o e zakhe bee gabose ube busy ushanele kahle o be busy o suele umhloniphe o mo hlomphe khaya lakhe ke motse wa gage thina sifuna ukuthi akholwe rena re nyaka gore a nawe dumele ufuna ukuthi akholwe le wena o nyaka gore a dumele ofufu uzomqotha ukuthi ayokuphuza kamakhelwane ngoba ke wena la kuzofika abafundisi laba uzongipoyila kuzofika abazalwane la lekhaya labazalwane ofulaba lendoda yakho o tla moraka gore ye go nwa ko baagelelwaneng gobane go fitlhe baruti o ka mo